الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na Muharram Islam, alhamdulillah, irinay-sab kita niyo hajaman na to ini. Waktu pagpatuntum kaya tuntum antara na to, insyaallah ta'ala. Waktu ini madawhat na to, insa rayaw-rayaw. Waktu, amin sa halka-halka. Kiyalkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bag-iman, amin di nila lupasun karena inyat tukatantan piyagtara Manila supaya mahinang lutuanan daw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini alhamdulillah pagsusupul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala dari na isapin guru na to kalasahan, guru mulia dahil kalupasog alhamdulillah yari naka ini tegaw kato taniyo sabi to in mga ini pagsusupor na to Allah subhanahu wa ta'ala amoy niya to sila ini umuntas tawid sumakawa dahil nga amoy in dayaw sin sukod na to lang ta makahampit kita niyo rin nga mga nikmat yato nikmat sin ilmo amoy in diara nila supaya in kita niyo makahampit makakawa dahil nga mga pangadjian lang ta insyaallah subhanahu wa ta'ala ikahatol sin pag-aaraman na to ikabuntol sin amoy in hinang wala timugdan alaw man sin kita niyo insyaallah ta'ala bihayaon hitokbal ko kaniyo in guru na to kalasahan amoy dimihil kato pangadjian na waktu ini insyaallah ta'ala pagpatarang sin hatihan sin ibadat iban long niya sin sarat sin ikatayma kaniya insyaallah ta'ala. Nalong kita mabaya sin matayma in ibadat na to na dumong kita ni marayaw insyaallah hilihil kato sin guru na to wairul darugain tengkad Syekh Abdul Rajab Al-Hari wal yatafaddal fadilatuhu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Muna-muna makuyag kami tumukbal sin salam saplak pakatantan palanggungan namo amuin liyari timatengho hatiranan sin nidaul Islam simuda inyari halom sin daerah sin sambuangan mabot na pagkatantan binaybayan maabot sin suara namo tukbal namo kaniyo ing salam halapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biala sin nasabot sin ang buok guru sin kita niyo amuin nanukbalik hayin doon
in mawdu atau pengajian itukbal namo pahadarat sin matatay nga singkamo atau temanghuran namo amunain pagpatarang sin hatihan sin ibadat iwan sin mga syarat ikatay makanya ini mga umat muslimin kahunahan tuod hatihun marayaw sin tiap-tiap muslim usog babae maasbata karena yung pag-iyanon pag-ibadat amunay niin untuk sing kabuhi sing kitan karena siyain panagnaan yardo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya amunain ibadatullahi wahdah amunain pag-ibadat pa Allah ta'ala tunggal isa-isa niya manjari isiw-siwin nakaparagbos inahatian niya nakatunay simpag ibadat pa Allah Ta'ala tunggal isa-isa niya akabuhi niya na siya na yan in matan nakadawhat sin paruntungan sa lagu-lagu dahil di dunya labi-labi na haadlaw akhirat. Adapun isiw-siw isabin in manusia amin iabutan na sadya sing kamatay wala siya nakapag-ibadat tunggal pa Allah Ta'ala na siya na isabin sa lugi-lugi manusia dahil di dunya labi-labi na haadlaw akhirat mga umat muslimin. Uno inhatihan sin al-ibadah al-ibadah long sin bahasa sinug pagtag-ipon in al-ibadah yawa siya ding ha fi'il abada ya'budu ibadatan inhatihan niya panghabahasa amunain pagpatikupo atawa pagpatibaba dahil nga sa mabiyad mga umat muslimin indan yaun kianganan siya ini tariq mu'abbad idza kana mudhallalan qad wati'athu al-aqdam dahil ito kiyawa indan yaun nagpatitibaba siya yung tanda niya na isiw-siw in gimindas kaniya
gimiik kaniya, hindi siya maghidjul-hidjul. Tanda simpagpatiwawa niya. Kaya nga sa obed to mga umat muslimin, in ma'nasin al-ibadah, amunin at-tadallul wal khudu. Dahil doon nagyawa ing kalima al-abd. Al-abd. Milong niya ipon. Maita. Karena sin pagpatibaba niya patuhan niya. Karena sin pagpatibaba niya patuhan niya. Biala sinagi mga umat muslimin. Hawahasa sadya diha ini kahatihan tanah. Intao nag-iibadat, inhatian niya, nagpatitikupo siya papiyag ibadatan niya. At niya patuhan, aming piyag tag-ipunan niya. Na hindi mag-iibadat patuhan, inhatian niya, hitakabul patuhan. Na mga umat muslimin, kabungsihan sin Allah Ta'ala im mga tao takabbul abuhan kani. Amo im mga sila di magpatitikupo singgin hawabaran nila sumujud rumuko magat sin pardaakan sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Amunin mahaso si mahating ya Allah. Hinaunda sila sin Allah Ta'ala. Labi-labi na adlaw akhirat, pasurun sila palong sin jahannam, wayro untod martabat bisan bihanglo. Nasin siyabot sin Allah Ta'ala halam sin Quran, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sa runal to di mga sila nagtakabot dahil ha mag-ibadat kako. Di na magtag-ipon atin na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na pangayo mga pa Allah. Awan-uno na yung kakukunahan nila. Karayawan doon yung akhirat. Atawa, kaman bang mangayo-ngayo, namukunda pa Allah. Mga piyapanjarin niya nabiha. Namang pa Allah na di. Na, siksaon sin Allah Ta'ala mga tao. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sa bunar to di mga sila nagtakabbur ding hamag tag-ipon kako. Tinaway untod nagpatikupo. Niyagat sing kawayaan niya. Sung da sila makasud palong sin apinar ka jahannam. Halom kahinaan. Amuyat in hipanumbas sin Allah Ta'ala ha mga sila nagtakabbur kaniya. Wala nag-amal ibadat. Naghampit sadya sin rijiki sin Tuhan kanila. Nag-inumakan. Sa wala nila kaya tumtuman in magsyukur sila. Patuhan nagdihil kanila rijiki. Yan na si tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yato mga umat muslimin, in pag-ianon al-ibadah, al-khudu' wa tadallul, in maanan niya. Kiyanganan kita al-abd
ipon karena simpag patikupo ta patuhan ta. Na ada pun bang kita mari pa al-ibadah, amin ibadat al-istilah pagyanon atau hasyara yung maksud diha ini amunain ibadatut ta'ah, amunain pag-ibadat pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na aun pagtahon ibadatul ta'ah, aun pagtahon ibadatul ammah wa hiya ubudiyatul qahr wadzul. In pasawahon tari insyaallah amunang maana sin ibadat hasyara, in maksud niya amunan ibadatul ta'ah, ibadat pagtaat. Dapon ini al-ibadatul ammah, nabi anasin pagtag-ipon sin mga piyapanjari sin Allah Ta'ala laway amuin lawn ta piyag kukumaagihan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasin pag-ibadat sin mga duwaing piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala daing kato. Yan na si mga itong lapis langit iwan sin bumini, iwan na si mga haot niya yaon na nag-iibadat sila yan. Nananasbi, nang lalagpo, namumudji pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamot yung mga aming mga nagkukufur yan. Sababin sila piyag kukumaagihan sin Allah Ta'ala. Paratungan sila sin Allah Ta'ala kamatay na huwag mahinang nila. Ang sabi tuwing sila nakalamot din ang mga ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa amo sadya, wala sila nagtag-ipon sin pagtag-ipon pangaran apardaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nain al-ibadah pagyanon amin ibadatut ta'ah, nataod mga ulama nagdihil ta'arifan sumagawa piunta na sadya in amuin ta'arifan at tawahatihan amuin maluag nasakop niya ng katantan hinang kakuha iwan karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyanasin dihilan maana iwan hatihan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batina. Kawakan mo yan amok risala niya, risalatul ubudiyah. Yaon da nakalalamud ha Majmu'ul Fatawa. Atin ya in al-ibadah, meaning kaunahan ta maparagbus ang kabuhita supaya mabilang kita nag-iibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya na in hambuok ngan na hambuok niya, na jama niya, na rampung niya atawa na pun niya in katan sin kakukuhan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan karidaan niya dahil mga himumungan iwan kakahinang matampal iwan sin bukod.
Matampan ibansin, nakatapo, nakasipo. Yato mga umat muslimin. Inhatihan sin al-ibadah asyara. Atin niya, maluag in maanan niya. Namahagi siya ang mga kaibanan laong niya nabahagi nagtu. Ngayon to amin manunjuki pa mga hinang itutunay sin katan ang gauta sing kita. Amunain ibadatul qalb. Ini kaisa, ini karwa ibadatul lisan, ini katu ibadatul jawarih. Ibadatul lisan, ini katu ibadatul jawarih. At ining palagnaan, amunain pag-ibadat sin jantung, ibadatul qalb. Ini karwa amunain mga ibadat sin dila. Ini katunya amunain ibadat sin anggauta. Lihat. Nah, kaibanan mataod ka bahagi niya bukon sa jatu. Aminin pasawahon tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaisa al-ibadatul qalbiyah. Ini karua al-ibadatul qawliyah. Ini katu al-ibadatul badaniyah. Ini kaupat al-ibadatul maliyah. Ini kalima fi'lul wajibat wal mandubat allati laysat fil asl min al-ibadat. Ini kaunum tarkul muharramat ibtigha'a wajhillah. Ini kapito fi'lul mubahat ibtigha'a wajhillah ta'ala. Pasawahunta in pito bahagian sing mga ibadat ito mga umat muslimin. Ini kaisa al-ibadatul qalbiyah. Amuna in mga ibadat sin pangatayan. Artinya mga hinang kakukuhan iwan karidaan sin Allah sin pangatayan. Tawajan to. Namahagi nagdua. Ini kaisa qaulul qalb. Kaptangan atau himumungan sin jantung. Amo na ini impagnanan i'tiqadiyah. I'tiqad. Ni mana sin i'tiqad? Amo na impangahagari sin jantung pangahagari gawhut. Nabuku halom sin jantung hawairun kiasuran kiahay bulan sin paghawal-hawal pagduarua.
Abi anasin pagparat saya gawgut awayroon pagduwarwa simbonal tuod wayroon Tuhan tagpaaunan tagpapanjarihan tagdapo tagupiksaan tagbaya-bayaan malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan, pagparat saya gawhut atau pangahagari gawhut sin wayroon tuod hangkatao mapatut pagtag-ipunan dugay ni Allah. Inyan pagtahon kaulul qalb. Nakad na ing pagparat saya gawhut ha mga kangan-nganan sin Allah Ta'ala yung kasipat-sipatan niya. Na Allah Ta'ala nagngangan singan sa rayaw-rayaw. Sa lingkat-lingkat. Manunjuki padat niya. Iwan manunjuki pa mga sipat sampuna wayroon pulang iwan tamak tautok. Iwan pagparat saya hakatan kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang kilalong sin Quran mga muli iwan mga hadis sahih sin panghutan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan pagparat saya ha mga kamalaikatan biyaon sin Allah Ta'ala dengan sahaya sarta mataud sila tupot Allah makaingat kani aon mga malaikat ini i-assign sin Allah Ta'ala amuin aon mga ini para daakan hipapahinang kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bibidda-bidda. Parat saya huntayat to. Yung pagparat saya ta mga malaikat, lamod din ha mga pagyanong kaulul qalb. Kaptangan sin jantung, amunain pagparat saya ha mga yato. Aywan na si mga pagparat siya ka kitab-kitaban na paturon sin Allah Ta'ala pa mga karasul-rasulan pini niya iwan pagparat siya ha mga karasul-rasulan pini niya magpasampay sin syara niya pag mga ipon niya iwan pagparat siya adlaw mahuli iwan pagparat siya ha pagkadaran gantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala at mangi marayaw na daing kani yatuin bahagian panagnaan sin al-ibadatul qalbiyah mga ibadat sin pangatayan atau janto muna kaulul qalb himumungan sin jantung ini karua amalul qalb amo na ing amal kakahinang sin jantung minha al-ikhlas dahil ha mga hinang sin jantung amo na ing ka-ikhlas sin pangatayan ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas kahatian ta na yan paglasa pa Allah mahabbatullah Allah subay kalasahan ta makawidda din hakatantan kalalasahan ta damikyan lamod din ha mga amalul qalb ar-raja li sawabillah subhanahu wa ta'ala maning pag huwat ta lumawhat sin tutungbasan din Allah wal khawf min iqabihi iwan kabuha
dahing ha paniksain niya. Wat tawakkul alayhi, iwan sin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan din ang mga amalul qalb, a'malul qulub, was-sabru ala fi'li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Iwan kataguh, katatas, huminang si mga pardaakan niya, iwan wa ala ijtinab nawahi, iwan sumabar, tumatas, hapag tangkisan, hapag halian, hapag tinggalan si mga pianglangan niya, iwan sin duwaing pa dahil ha mga nasabot tayo. Yato mga umat muslimin, ini karua al-ibadatul qawliyah. Ini mo na yung ibadatul lisan. Aming mga ibadat hilaway himumungan. Ibadat na yun, dila. Dila in maghinanghain. Minha an-nutq bi kalimatit tauhid. Dengan mga upamahan niya, biya nasin lumapal sin kalimatut tauhid. Mamungkaw sin la ilaha illallah. Atau mamungkaw sin wa syahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naiwan nasin pagbasa Quran. Pagbasa sing Quran. Maha mulia. Demikian in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtumtum pa Allah. Laway biya na sin mga manasbi kita. Mamung kita sin subhanallah. Mamung kita sin mamuji pa Allah ta'ala. Biya na sin mamung kita sin alhamdulillah. Tahmid yung pagtagay. Mag-istighfar. Mamung kita sin mga astaghfirullah. Aywan nasin ad-da'wa ila Allah. Manaabiti kita pa Allah ta'ala. Biya nasin magpatumtum kita apag kahita. Tawagunta intay mamudta abi-abihun pamag-iman pa Allah. Alam may rin hapag patumtum, may hapag nasihat. Iwan taabitun pa magtag-ipon tunggal pa Allah. Magad simpardaakan niya, iwan timinggal simpianglangan niya. Dadamit yan maghindo sin mga ilmu syara. Maghindo kausin ini pasalan pagtauhid. Nilayon mo in at-tauhid, iba silawan niya ang pagsyirk. Diha. In aturan sin pag-ibadat. Iba ita mo tao. Ini mga diakan sin Allah subay tahinangon. Ini mga pianglangan sin Allah Ta'ala wa sin Rasulnya subay aniwan. Kataan-taan yan nakalamod nga al-ibadatul qawliyah. Ibadat ilaway himumungan iwan kaptangan. Sin dila. Iwan pasindugaing deng ha mga iyatuh mga umat muslimin. Lumagpay ng marayaw manglanding ng mga laway hikmat. Karon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu mga umat muslimin al-ibadatul badaniyah, mga ibadat sin ginhawabaran. Muna inin pagyanong takay na ibadatul jawarih. At ini ibadat sin anggauta. Pag-anggautaan na, pagpiilan na. Nabiyan na sin magsabahayan. As-salah, magsabahayan.
Na kay mananuy nakapangadji, asulun mo madto, unin hatian si ibadat, lang nga pagsabahayan. Amo natin panghati niya. Na ini alhamdulillah, lumuag kato, bukun sadya in hinang ibadat pagsabahayan. Mataod to'y. Ora ko man na sa bahayang ini, na nakamidda da yung hakatan ibadat. Puasin dua syahadat, amo yung sa bahayang. Kanin siya ini, na ikarwa rukun sin, ini agamata Islam. Malarak tuod yung ka-Islam si manusia bang niya tinggalan in sambahayan. Sin paninggal amin, way roon tuod panghagat ninyong pardok kami. Bihan mga umat muslimin, sartain sambahayan ng mga kabidda niya, yaun halawm niya in ibadatul qawliya. Magbasa ko Quran doon na, yaun yung mga patiha. Yaun na rin doon yung mga pagtasbih. Magsubhana rabbiyal azim ko. Magsubhana rabbiyal a'la ko. Tasbih. Magsyahadat ko. Magsalawat. Yaun na rin doon in al-ibadatul qalbiyah. Sabab suwi, tulus ikhlas. In niyat mo. Bangko magsabahayan. Ang kanda nakabidda siya. Dahil mga kaiwan ng ibadat. Tayo. Naim al-ibadatul badaniyah muna-muna as-salah was-sujud, iwan sin pagsujud. Pagsujud. Sa lagu-lagu ibadat. Atawa sa lagu-lagu patta, dagbus sin pag-ibadat pa ito ni pagsujud. Sabi doon, lumagbus in ikaw, nagpatikuputod patuhan. Wayroon na sa mulya-mulya, kaya panjarisin Allah, hakin hawa barantaring sin tuktukin. Sa hawak to ko, simusujud, ya tumutod. Atin niya, ini biyawa, ingin hawabaran mo, karena pagpatikupo iwan panglago mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ini mahinag, pamangapya panjari. Ikaw manjari sumujud. O pagka sumujud, bisa ning magbawro mo kukaw papya panjari. Adalaya juds, di manjari. So ini halian niya to si mga katautay manguran. Ang panaon mga ring mga kaiwanan, mga kaanakan si Muslim, labi-labi ng mga nagpapratin niya. Kaya kakita mo ito, rumuko pa mga narani labihan at tema. Naingat ito mga umat Muslimin, di manjari. So, in as-sujud, warruko, ding mga ibadat, di manjari mo, pakayon, ito na malingkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin tao bariman nananauhid. Nabi sandan uturan siya liog. Diyan magka tawakkal lang sin bahasa sumujud pa pagkahinga. Yan mga umat muslimin. Atin niya sujud doon tuod kakitaan. Ha? Sin intauyan nagpatikupo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naiwan pa sin pagpuasa, yung paghaji, yung pagtawaf, yung pagluwas sa fi sabilillah. Yan si mga mag-atubang ibang sinsato, sin agama Islam, abang mayan umuntayaw. In sara sin Allah, abaw sin bumi. Iwan na sin ini pagtuntut ilmu, ilmu, sara, ikahati ta, bang uning pagyanong ibadat, biya na simpiang at cita ini, unong naman yung kapatid sin Allah Ta'ala rikato, iwan pa sin duwaing niya, ting mga diakan sin Allah, subay tayo tuwingaton, iwan, biya din yung pagtunaykan niya, asara, subay tayo tuwingaton. Iwan sin umingat si mga liangan, supaya tak katinggalan. Nain umingat kau sin ilmu syara, amunin pagyanon ilmu nafi', san kau niya matay na masira mahampit min karayawan, yan sin umingat kau sin ini ilmu ikaingat mo patuhan mo,
ilmu hikaingat mo pa nabi mo, ilmu hikaingat mo pa ini agama mo, agama Islam, tawa hikaingat mo sin syara manara ya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa putalang sin Quran, sa putalang mga hadith. Inyan mga umat muslimin, ipagtuntut mo kanya, ipaglawag mo kanya na ini ibadat sin ginhawa bara. Sabi na rin mo ini magkawa pangkauri ini dumungog manaw paamuin lokal pagtutuntutan nimo. Imo ini magkawa ipagtugtog, ipaghali-hali. Subay to din ipaganggawta. Maghiwalay ang gawta mo manaw matto pa madrasa. Timikang matto pa lokal pagtutuntutan ilmu. Murag kuman hamasay niya, alhamdulillah. Sang ko yun haway mo, iuron na ko sinil. Sana ko na tuiron bihay ni. Ini mat sa lag-ulag ko mga umat muslimin. Ami hadya ko ini mga radio mo biha. Ami na si mga bihaw nini. Ang cable mo, siputon mo sa gym. Nidaul Islam. Nagkupat sa 50 yaon. Allahu Akbar. Nakapangadji na ka. Sana bisan aon na program bihin naman ko bisan mamisi makakauskaw. Atau bisan aon na TV mo, cable mo haway mo, rin mo rasiputon. Buhion biha. Gaman yung siputon mo, buhion mo. Mato pa mga channel, wayroon makawa. Gaman, mamulan sangkay mo pagkamaksiyatan. Nain mga ini, mga umat muslimin. Alta yan. Diyos kayo mo sin Allah, suway ta mapakay pagkawayaan niya. Sumuhon kita sin Allah adlaw qiyam. Mga nikmat yan o karaan niya ka. Wala tus'alun na yawma idin anin na'in. Suway ta pagtumtumon mga ayat. Kaya kasi Allah subhanahu wa ta'ala. Naman kung iyusan mo pamangin na waliyadu bilang natin makabukaan. Amiyat to mga umat muslimin al-ibadatul badaniyah. Uno-uno na ibadat. Umajat siya pagpiilan, pag-anggawtaan sing ginawawaran. Nakalamod siya dahil mga al-ibadatul badaniyah. Ikaupat, al-ibadatul maliyah. Aming mga ibadat sin pangalta. Aming na sin pagtunay sin zakat. Kung naalta mo, labi-labihan na, miyabot na inisaban niya, inhaul niya. Sunay ko magzakat, wajib yan. Kaya mga rukun, sa lago-lago, sinagam Islam yung pagzakat. Inhal ka niya, masaya Abu Bakar Siddiq. Biyabuno niya namin mga, kaya pagjiharan niya mga tao na nagahisin pagzakat. Insubhasin mga tao na masa puno yung pagzakat. At zaman sa si Rasul. Yung Rasul, sallallahu alaihi wasallam na wapat naway na mga pagzakat. Minsan, yatagahan siya yung Umar ibn Khattab, di da siya mapinda. Dahil hadisisun niya. Sabi na narakyat to sin pag-aga masin manusia. Ang bukro kung tinggalan mo. Allahu Akbar. Pagzakat dengan mga ibadat sin alta. Naiwan na sin wassadaka, pagsarak ka lang sin kita. Sin pangalta ta, pila-pila na. Kaya na sin mga nidaul Islam ini, Allahu Akbar. Di malupas, insyaAllah, inabok pilak mo. May tasumay naman ang giyatusan, ibuhan. Ambok pilak. Mahal ka yan pa Allah Ta'ala. Bang man tulus ikhlas. Kaya dasin sa pantun nagdeposit ka pabangko sa mahasil mo. Adlaw akhirat. Ihan indayo si magsalak ka bisabilillah pa mga miskin
mga barhajat, hindi na yung kakaus-kausa. Mura ni mahampit mo. Pinalta mo piyami mo tamungon na marak may rasa. Piyami mo pagkaon, pag-inom, arap dan matupa. Bilik siwi yaw lang dito ka mo, magay ko. Tinapatwilit na kata. Kaya pagsarak ka mo yan, amo yan, intanto mahasil mo. Allahu Akbar. Inluhay wala wakon sing karayawan. Sa may tani magkahinang sing kamatawran. Naway pa tawfiq. Kana suwayra kita magpangayudaran. Allah talman kita tunyukan pakatan hinang pamarayo. Hinang hikadaw hatta sin ini rahmat atau karidaan sin Allah tawa tutong basan sa labulag buhat daw akhirat. Was-sadaqah, ibadatul maliyah, yung pagsarak ka mga muslim. Naman si pagsumbay mga kurban yaw. So na mami ikaw kambing. Pagkurbanan mo. Awiha. Di kato biya makulang yung makukurban. Sa mabot na yung wakto amin pagkukurban puwasin sa bayang ilay at yung biya kulang. Wala uling mga salap pula po ibadat. Fasalli li rabbika wanhar. Kulang din biya mga magsumbay ipagpadya tuadlaw sambil pa kaya na po sa sinayamot tashrik yaw sa kuno magjamu biyan magsumbay kaya ba ng bangsa ta nawang mabuti ma New Year makasusah atau mabuti mga maulud narito na magsumbay biya. Ini amin sa mata-mata dia akan fasalli li rabbika wanhar amin di inangon sil kamatauran bangsa tayo. Pagsambahayan fasalli li rabbika wanhar pagsambahayan pa. Amin sambahayan idil adha pagkaraka wanhar pagpagun pag sumbay kurban bilang pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mga al-ibadatul maliyah ito. Naiwan pasin dugaing niya mga umat muslimin. Allahu Akbar. Maluwag ito yung pagyanong ibadat. Ang katantan niya ito mga umat muslimin ibadat hak yaitu sin Allah dikato subay tahi tunay pa Allah sadya urus ikhlas lihat sabnain kapatut sin Allah dikato amunin pag-ibadat saan tadi kita magsyirikan sabut yan hadis si Rasul haqqullahi alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an kapatut sin Allah doon ang mga ipon niya, amo na yung magtag-ipon sila, mag-ibadat sila tungkol pa Allah Ta'ala. Hinahitunay nila yung mga ibadat, biya na sinasapot tayo ni, tungkol pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulos ikhlas. Iwan din sila, mag-syirik, mag-sakot pa Allah Ta'ala ha, lawan sin pag-ibadat nila kan. Ano yung pag-syirikin nila, magkabatal sin ibadat. Mayroon undak kapurujanan si ibadat mo bang mo biya batal na sin pagsakot. Karena ini ingatun ta. Fakullu amalin aw qawlin dalla ad-dalilu min an-nusus aw al-ijma' ala wujub al-ikhlas fihi fa huwa ibadah min asli mashru'iyyati. Ingkatan atau yang tiap-tiap amal hinang atau wahimumungan nanudlo ikaniya in nusus yan asing Quran iwan hadis yaw dawa ijma amuin ini wajib pakayon yung kaikhlas doon kaniya in pagtaghayan ibadat siya dahil hapuunan sin amuin in siya
dia akan tusin Allah subhanahu wa ta'ala syara. Wa ma laysa kadhalik falaysa huwa min al-ibadat fi asli mashru'iyyati. Uno na mapuas din ha yadto bukod na siya rin ang mga ibadat hapuunan sin amuin ini mashru'iyyati. Ini amuin long ta inyaon dia akan sinsara. Ini kalima nasabut ta amunain fi'lul wajibat. Iminang kausim mga wajib sinsara. Atau mga mandubat sa mga miandu yang hindayo atau sunnat sinsara. Mandu yung mga piyang hindayo sinsara allati laysat fil asl min al ibadat. Amin bukun law niya inasil puunan niya rin ang mga ibadat. Wa min dhalik dahil ang mga damikyan nito tawa dahil ang mga upamahan niya biyan nasin an nafaqatu ala nafs o ala zawja wal aulad. Yan nasin magnapakakaw pawaran mo, balanjaan mo ingin hawawaran mo atau asawa mo atau mga anak mo. Tawa damikyan ini qada'ud dayn, pagtunay sin mga pagbayad pa sin palutangan. Wazawaj al-wajib o il-mandub ilay, sin mga pag-asawa wajib binukuman niya atawa mandub sunnah. Iwan pasin duwaing dahil mga yadto mga umat muslimin. Kasi mga bakti parwamas atau mulya bisita. Apabila longnya faida fa'ala al-muslim hadhihi al-wajibat aw al-mandubat mubtaghiyan bidzalika wajha Allah, apabila nahinang sinabuk muslim yung mga wajib yato ng mga nasabot atau mga miandub sinsara kaya kuyakan sinsara atin niya akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala biyana sin napakahan niya ingin hawabaran niya biniyatit taqawi, niat niya bang mayang kumusog magdaat pa Allah Ta'ala atau napakahan niya mga anak niya niat niya biniyat intisali amrillah pangakat niya pardaakan sin Allah atau niat niya pagbaut niya ang mga anak niya supaya mahinang sila magtatag-ipon tunggal pa Allah, mag-amal ibadat pa Allah. Ingkatantan niya to ibadat siya, aun tungbas pahala niya madawhat niya adarat sin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Atawa damikyan tumawang siya ang mga taumalaas na magluansin mga darahan niya pataasin sa sakatan niya supaya makarakpak matupahajat niya hari nagkailuwi ang mga laulod tiyabang niya akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala o akal na puhong niya dumauhat tutungbasan ng Allah ta'ala damikyan niya to aun pahala dari Allah ibadat dayat atawa pianasin mag-asawa siya niat niya bang man mapalihalain aurat niya ring inang mangin ini supaya mapupo ingin hawabaran niya ding iminang sinhinang maksiat sa lagu-lagu na si mga pagsinay
matindi nga mga niyat niya. Nag-asawa, inyat to mga umat muslimin, damikyan mabilang siya ibadat, yuthabu alay, atin niya, tumbasan siya, adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw akhirat. Nakita mo na ini dayaw si ini kahatihan ng mga parkalabiyay na bang kita mga mas sa hadith dalil nabi si mga hadith beta katu Sa'ad kawakan ta Sahih Bukhari wan Sahih Muslim walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma tada'ahu fi imra'atik. Atin niya, wayroon ipagkalapa ka mo, ununun na pa ka. Inyat mo akal na sin Allah Ta'ala malingkan katungbasan na sadya kao sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tinaon na sadya pahala mo deha Allah. Sambil lang niya amuin sungit mo basin kakaon pa ini simod sin taiwan mo, asawa mo. Allahu Akbar. Aun na ito pahala mo. Sana yung mahal ka dito, amin niyat. Amin niyat. Naon pa hadith. Hadith wa Abi Mas'ud Al-Badri. Sabda si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Muttafaqun alaih. Sabi nga ito dinamuk muslim apabila siya magnafaka haahli niya sinununo na nafaka wa huwa yahtasibuha atin na maksud di marayaw niat niya aun tuod piupuhong niya tutungbasan ni Allah subhanahu wa ta'ala ya agad niya hakawayan sin Allah kanat lahu sadaqah mabistayat tu sadaqan niya yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daramik yan ikaunom amo intarkul muharramat ibtigha'a wajhillah amo in paninggali sin mga hiyaram sin Allah akal na sin Allah tinahakal na muna pangagat mo makawayan sin Allah sabing kawayan sin Allah sumay mo tinggalan in hiyaram niya salta puhong mo dumauhat karidaan iwan tutungbasan dengan Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat ibadat din mga umat muslimin tarkul muharramat sana subayra lillah subayra tuod tulus ikhlas nabi alasin maninggali kita sin pagriba ganda ribain amin lang sinunutan di ka magpaanak sin tinggalan tayo to karena liangan sin Allah tinggalan tayin pagtakaw tar sarikain pagtakaw ini amin kawon min alta sin tao laway sipo amin di niya kamaunusan di niya kakitaan
mamawak turun. Mo yan yung pagyan takaw, natinggalan mo yan. Ewan so pama, kaunin alta, iyaon, kikita-kita sintag alta. Ano yung pagtaghat to? Takaw, na kuha na siya to. Langpas na. Biha, nabang hamalawod, kaunin mga sasakatan, mga pamot, mga mga makina, patugpaunin, tagdapo, unin pagtaghat. Pairit. Na mga ini sa lago-lago hiyaram si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang bunuon pa yung tagdapo. Allahu Akbar. Dhul, sa lago-lago. Anya yan. Iwan maninggal ikaw sin hinang magpangakal. Amin naghishin. Managasya. Pagpunutan ng hadith yan. Managasya na falay sa mimi. O, susi magpangdupang. Magpangakal ba? Na hinagin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukod na yung mga matan niya makatsin. Panghindungan. Mangi magpangdupangin. Makajay. Yung mga kaiwanan namin maghinang simbihin ni, di na sama baya pagkakala. Sa subhanallah, Allah Ta'ala. Amin ta umangakal, apon pagkakalan na isang. Ayan na wa. Wayroon hinang mangiin bukun in go niya in kamatunan niya mangi isan dyan. Ang kanatinggalin hinang mangi. Hinang maksiat. Pag-anyaya, papagkahita. Tinggalan tayo ito. Sa subayin niya ta kana sin Allah. Lihat to mga umat Muslim. Kana puhong ta dumuhot sin pahala dahil Allah iban buka ta rin nga siksa niya. Iban na sin katanta ninang maksiat. Hinang pagzina, hinang ini ano tayo, pag mamuno mapagkahi. Sa lago-lago sa yan. فإذا تركها المسلم طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه وامتثالا لنهيه كان ذلك عبادة يثاب عليها. Kitaan yung mga umat muslimin. Apabila lang niya tinggalan sin hambuk muslim in mga hinang hiyaram sin Allah nga na si mga nasabot tayo ito agad na yung mga pag-inom alak pagsiyabu iba na si mga pagpanayam apos talaban li thawabillah in puhong niya in susukatan sin jantung niya akal na dumauhat tutumbasan din ha Allah wa khawfan min iqabi iwan buka niya rin hapalik sa isin Allah sabab siya sanggupan sin Allah Ta'ala siksaon niya mga magmamasyat kanya wa amtisalan linahyi iwan pamugbog niya hapanglangi sin Allah subita bugbugan inliangan sin Allah biya din kita mamugbog tinggalan ta dara si mamugbog kita sin pardakan sin Allah biya din kagi hitunay ta dihan aturan sin sa apabila nahinang niya to sinambuk muslim tinggalan niya ito katantan ng maksiat karena puhong niya muhut niya dumuhat pahala din Allah yung buka niya rin hapanik sa isin Allah na in kata niya to ibadat aun sadya tumbas niya haadlaw akhirat itumbas sirihip ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ibadat namita pangbuko ni sa pihatun niyat niya na di matag ibadat to di ang kanamalayo to din niyat wa idha taraka al-muslim fi'la shay'in min al-muharramat apabila isap naninggali na buk muslim ding hamin himinang sinhambuk ding mga hiyaram sin Allah tinggalan niya kaya tinggalan niya ba way niya na hinang hindi nga mga hiyaram sin Allah
Muna-muna li'adami kudrati alay. Yatun wala niya kahinan. Yatun sabab sing kaya tinggal niya si maksiat. Sabab na muna-muna wirun kaus niya himinan. Atawa in kaya tinggal niya sin hinang maksiat yaon. Buka niya mapanis. Atau di kato maji. Atau masangkaw si mga ini authority sa upama niya. Atawa in kaya tinggal niya sin hinang maksiat yaon. Asal wirun na matahi niya. Wirun na mabaya niya. Amatin wala niya kahinan. So pawang pagsiyap, namukulisap siya matagi magsiyap. Tinong niya tumatagi, mahinang niya. Taununo na maksiat. Kaya tinggalan niya, in sabab, wayroon na matahi niya, wayra mabaya niya, atau wayroon niya misan na natali. Amat tuwin, ini, way niya kahinang sinhiyaram niya on, fala yusabul abdu ala dhalik, di siya katumbasan pahala adlaw akhirat at pagtinggal na si mga hiyaram na niya tumasawa ka to. Aun sa way kulong nga na bunoy kuwan sabab na di matungin pulis. Mabiya na. Kawayrong kulong nga natakaw na ini way kukita. Way kukingatan maroon. Inaltahi kuwan. Ay pagtinggal niya sin amin hiyaram ito wayroon pahala niya. Way mga umat muslimin. At mahal ka to din niya. Tinggalan ta in hiyaram sin Allah karena na inyaon maksiat. In maksiat balikan namo mangi sadya in kamatunan niya. Kung saan masan yang in jantong sinto magmamaksiat yan mo. Na bang kita masasim mga kadalil-dalilan tungod pa amuin ini kaptangan tayat to mga umat muslimin amuin in paninggalita sin hiyaram sin Allah karena sin Allah mabilang niya to ibadat aun pahala ta hadarat niya adlaw akhirat na yan sin hadith beta kato ya Abu Hurairah baita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah in nagriwayat radhiyallahu anhu. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tuud nagsabda siya. Yaqulu Allah Ta'ala nagparman in Allah Ta'ala tina hadis qudsi. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha. Parman sin Allah apabila biayaan in hambuk ipun ko. Himinang hambuk kangian, himinang hambuk liangan ba? Ibut ayaw niyo sulatan kangian kanya sehingga mahinang niya. Yat tindakan sin Allah Ta'ala ang mga malaikat magsusulat. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Na bang nahinang niya ninang maksiat yaon, amok maksiat yaon nang dosa na sulatan niyo bimisliha at inambok di sab ini kangian diha intong paskan ambok kangian di sab wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana. Yari na namin dengan mga bisis ta mga umat muslim. Parman sin Allah Ta'ala iwan bang kaya tinggalan niya at tinasin ipon ko inhambuok inang mangiya inang dosa hakal na ko unin manas nakal na ko at inanapyang langan ko amat tuin namin ini kaya tinggal niya hakal na piyang langan ko supaya siya kaulungan ko iwan tumbasan ko adlaw akhirat faktubuha lahu hasana na sulatan niyo kanya habuk karayon. Kita mo na
Nakatinggal kau hambuok hinang dosa, akal na sin Allah, ipasulat yato. Hambuk karyawan mo. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Nah, iban apabila sa biyayaan ipon kuya, iminang hambuk karyawan. Pinadiakan sin Allah Ta'ala. Sumagawa, wala niya ranahinan. Falam ya'malha. Faktubuha lahu hasanah. Na sulatan niyo kanya suko niya ambok karyawan. Nakaniat sa jahiminang hambuok pardaakan diakan sin Allah. Atau ambok karyawan. Sagawa wala niya kialan jalan na hinang. Aulo ng sabab. Magdaakin Allah Ta'ala ipapasulat kanya karyawan dato. At kuno yan. Ang rahmat sin Allah Ta'ala kato. Karena sulit itu kita magsyukur kanya. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Na apabila nahinang niya inaming karyawan niya, amo karyawan na hasan. Kialan jalan niya ba? Na sulatan niyo kaniya hangpu. Inamin hati niya karyawan tutungpasan kaniya. Sambil lipatun pasin Allah Ta'ala maka 700. Allahu Akbar. Tawakan mo ini dalil ini mga umat muslimin. Sahih Bukhari wan Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Dalamik yan kapag dalil tarisap amin hadis ini menunjuki patu tao nakasud palom sin sungab budiat to. Amin na lapat si Baturakula sambil na sila makakuha. Yan, nila rin na sila malapas. Nung sinang kataon na tanto rin na kita malapas dahil ngayon. Sehingga subay kita atin niya magtawassul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsabot si mga karayawan ibadat na hinang nila ang pa sila mga yupa Allah Ta'ala. Kapag dalil desab dito mga umat muslimin. Amok din nga mga nagtawassul, tawassala ila Allah bitarkihil fahisha. Ibtigha wajhillah. Tamo na. Amok din nga mga nagtawassul amuin ini siyabot niya. Aun sa tuya, pangtungod niya minsan diatungan kasigpitan tapos dimakan mo kaniya mga tatawangan. Dari niya tatawang. Sayang kasubay na hirihil kaniya ingin hawa barang. At ina mahinang niya na sin yasin hinang sin usog pa asawan niya katoy ko niya nayagad na sin pangtungod niya sa doon man kaya tumtum siya sin babayan nagmamabuka pa Allah Ta'ala itakilalaw nga kabuka ko pa Allah Ta'ala ay mulong niya at ini maksud si kaptangan ito ay mo irain kamudyang ko ni malingkan subay laway ring halal. Ano ba ito kinaya? Ayaw mo dato suluhanin insing-sing pangmukon amuin tagda po kanina. At ini maksud si kaptangan ito na ay mo irain kamudyang ko malingkan subay laway halal kawin na naka-iksyawihan. Karena miuha siya pa Allah Ta'ala. Pasya na ngayon, Allahumma in kuntu fa'altu adab tirawa sila fafruj amma nahnu fi. Ya Allah na ini tinggalan ko yato na karena mo to. Na haw na kami. Dahil hamuin musibah rin matong kamoy. Yato mga umat muslimin. Atin niya kaya pagtawassul niya pa Allah, kami niya mga tawassul masyru. Amin sabuton mo, hinang mo pamarayaw, ang pako mga pa Allah Ta'ala. Na hinang pamarayaw niya rin, laway nga pagtinggal sin hinang maksiat, zina, karna, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yato mga umat muslimin. Atin na ibadat ipagtinggal niya. Lamang yato mga tinggalan niya,
bukas niya sa ini abutan si maaso pa ma bukunda ka na sintuan dawira sa ito mga pala. Yan mga umat muslimin. Sumunod amunain fi'lul mubahat ibtigha wajhillah. Amunain huminang ko si mga ini perkala mubah akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Perkala mubah bang hakal na sin Allah mahinang na ibadat. Nabi na si mapag tugtay mubasan matugkaw. Bihaon kana-kana baya-baya. Oh. Biha. Sa bangkaw na to. So pawasin mga kung matug na ko maawal-awal po at da ko makawati mag tahadjud. Tawabat da ko ini kumusugin ginawawaran ko mag sa bahayang tahadjud at tawaduha. Tawasubo na inya to ibadat yung pagtug. Allahu Akbar. Katoy ko yan. Naman kumanatog sa jabi, wayron dato niya mo. Na, wayron pahala mo, wayron sa barusa mo. Mubah yan. Sa bangkaw na to, nung matug ako, maawal-awal pa, yan sinasabot ko kaya na, kana magbati ako sa upama. Magtahadjud, at tawabadda ako. Ini, mataw kasing ginawabaran ko manaw pa masjid, magjamaa. In pagtug mo yan to. In asal niya mubah na hinang ibadat. Tagapahala ko. Uno pa. Ini pagkaon. Pagkaon. Pag-inom. Ang kaw, kimaon sa dyan. Ha? Nakuwat sa dyan ko sinhapdin. Minum ko. Nakuwat sa dyan ko sinunutan. Kuhaw mo. Wala tumaniat mo bini. Mubah, inahinang mo. Wala pahala. Wala sa pusam. Sabang iniat mo. Kimaon ko. Ay, nagbismillah pa biyan. Pangagad, sunat si Nabi. Oy na. Ibadat lunlun niya to katanta. Yung pagkaon mo. Nahinang sa ibadat. Yung asal niya, mubah. Mayita, asabab siniyat mo yan to. Yan mga umat muslimin. Nadamit yan agad na yung pag-albay wasyira. Yung mga pagdagang, pagpi. Iwan pa sin mga duwaing ning hayat to. Banghinang mo yan to. Inyat mo hasupaya kumusog ka mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat kaniya. Iwan pa sin duwaing ning mga hayat to. Ingkatanya to mga umat muslimin, mahinang si ibadat aun pahala mo ding Allah subhanahu wa ta'ala dokya. Yan. فإذا نوى المسلم بفعلها التقوي بها على طاعة الله وما أشبه ذلك كان ذلك عبادة يثاب عليها. Amo yato ini harap niya. Pabila iniyat si Muslim, himinang si mga nasabot yato, maparkala mo ba? Akal na supaya mapakay niya, pumusok siya magtaat pa Allah Ta'ala na mahinang yato ibadat siya on pahala niya rin Allah. Yan mga umat muslimin. Atin ya, pang tao po, maluag to yung pagyanong ibadat. Dalil, in mga pangadyan takaina, sin in ibadat, nasakop ni kabuhi si Mano siya katang. Nasakop ni ini pag-agama, pag-amal, tumunay sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ito pagyanulong nga kiknot ko hiwal. Ang kanabidda to di makahati. Sambil imubah, mahinang ibadat. Sambil pagtinggal niya siniharap, mahinang ibadat. Kata, ang pahala niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kana amo yan mga umat muslimin. Di atuhan im mga sila makahati. Sambil pagkamuka bidda, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Muna niya imawot, tudin pagmamuha niya pa Allah. Pagpatikubo, muna niya mga ipon niya makahati. Makahati. Makakilakan niya. Makaingat sinsara niya. Yato mga umat muslimin. Ay mga ini
anong joki, paamuin, mahal ka ito di parka na ibadat. Na ibadat. Daranta magkasabot, iwan si mga ulama ta, kakuruan sin kita, amo na iniin, maksud sin Allah, piyaon kita maripadun, din bang sa jin. Al-ibadah, hiya al-ghaya, allati khalaqa Allahu al-jin wal-ins min ajliha. Biya na si parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal-insa illa liya'budun. Way maksud, piyaon ko yung jin, iwan manusia malingkan tupot mag-ibadat tunggal kako. Yan mga umat muslimin. Liya'budun. Yan ito ni liya'budun. Al-ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum liyakhtabirahum. Allah ta'ala piyapancari niya in manusia iwan sin jin supaya niya ini matandas fi ibadatihi aluman si pag-ibadat kani. Iwan pagbubog si mga diakan ni, iwan paghali pagtinggal si mga biyanglangan niya. Yan mga umat muslim. Para man sin Allah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Namuin nagpaon, nagpapanjari sing kabuhi, asing kamatay wan sing kabuhi. Supaya matandas niya kamu banghisyureng kanyo in nakalawi in lingkat iwan dayaw sing kakahinan niya. Fakullu aqilin minat thakalain mundu ayablug ila ayamut fahuwa fi hal imtihan wa ikhtibar. In tiap-tiap deng harua, tiap-tiap bal akal deng harua pihak simbang sa jin iwan sin manusia deng ha kasangput niya sambil siya mawapat halaw man siya simpag imtihan sin Allah. Panu kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga umat muslim. Na, dahil nga sabab yan, kahatian ta na, inkamat ta ng simpag tag-ipon pa Allah. Hak yato sin Allah subhanahu wa ta'ala ka. Damik kaya iwan simpuunan. Amo na insuway sampul na illa sa tapa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pagpatikupo ta kanya. Bang kita magtag-ipon. Isiyo-siyuin, nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena si malasatod siya pa Allah, iwan pagpatikupo niya, na siya yan inmat dan nagtatag-ipon pa Allah. Aman jari, kaya hatian ta na uning pagyanong ibadat naman yan. Dahil naman haluha, hawahasa, mamut pasara, na kayo napusan na. Pagkakingatan ta na yung ibadat, uno yung syarat, ikatay masintuhan sin ibadat yun. Na, kaunahan tayo mga umat muslimi. Amo na yung pagyanon, sinta usog, ini bitikan si pag-ibadat patuhang. Al-manhaj fil ibadah. Sebab yung mag-ibadat bukun lumuwak kaway bidda. Uno-uno yung matali mulong mo ibadat, hinangon mo na sadya. Sin wayroon bisis mo yung ibadat, wayroon dalil, puunan. Kawakan mo bita sintuhan atau bita sinabi niya ibadat. Mga umat muslimin, kagunahan ingatun mo na yung ibadat tartanto. Ang pagkaw tumunay ka niya. Pangmukingatan ninyo ibadat, kalau si ibadat ini tauqifi alam si mga ulama. Imana na suway timinggil hadalin. Abay ta sintuhan iman sin nabi. Ikaw man dyan maghinang-hinang din ha, tali-taliun. Pikil, ini matik-matikon mo biyan sinutok mo. Long ini ibadat.
May makadulapak na ko pahinang kabidaan lang. Ay kuha niya kalawman, pagkalawman, way, di tayo mo sito. Ima magdusa pa ko. Siksaon pa ko sinulota. So, meta. Amon hinangon mo, way roon ko na raa, papahinangon. Ina mo hindi akan kata niya, unin dalil, dengan Quran ni Manadis, amo hindi mo hinangon. Makainin mo singkewanan, ha? Ang kaiwanan, sari na lang, baya-baya sintuhan. Uy, baya-baya. Muna maksud sinalaw tala nagparaha rasul. Matampal mang Hindu ikato. Uno naman pag ganong ibadat. Iwan biya din yung kakita mag-ibadat. Patuhang. Piya naugin sinalaw tala yung Quran ini. Padumantay ni. Mamayta kato ini ibadat. In hadis di rasul. Magpasawas yung Quran. Mamayta ini ibadat. Ini diakan situ. Ano nga? Ininilihangan. Ikaw man jari ini balikan namo mga umat Muslim perkara ibadat ini tauqifiyah. Way kapatut mo maghinang-hinang ibadat, way. Alag ko yung dosa, si manusia mag ini lawag-lawag bihan, tali-tali. Si way tanin ini ibadat sinway roon dalil matakadam niya din Quran ibang hadis. Yato mga umat muslimin na hati hunta siyabot si mga ulama aun dua syarat hikasa atau hikatay masintuhan si ibadat na kaya wanan tu mga kaya kitab tuing syarat ini kaya satiag na nila al-imanu billah ini karua al-ikhlas fi ibadatillah ini katu al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu billah yatu inatiannya nawang kau nag-ibadat, nagkukupur dako pa Tuhan. Hari damasa ibadat, muli datay mo. Kana wangi mga kafir yan. Ha? Nag-amal ibadat pa Tuhan, nagkukupur pa sila. Di bisan maungas lang sila. Bahasa, yung tuk-tuk nila yung nila pag sujuran pa Tuhan. Bang sila nagkukupur, di natay mong sinunogtaan. Ang kawajiban nila kung mag-ibadat. Abi ang mga magsabahayan ini, kawajiban nila sumud na pa kami Islam. Mag-Muslim na sila. Lumapal na sila sindua syahadat. Nawang sila nakarapal na sindua syahadat, kapag naiksaksi na sinuwerong mapatut pagtakin ko ng malaikat Allah, iwan unarto din Muhammad daaksin Allah, narito. Kawajiban na sila tumunay si mga piyarto si Allah Ta'ala. Muna, meron si mapagsabayan. Iwan pa siyang kaiban. Yan mga umat Muslim. Sabang siya nagkukupur da, tinggalan ni maasiat. Way ratu kapaidahan niya kata. Itunay niya ibadat, sing kafir siya, way ratu kapusan. Ang kana, mahal kayong pagyanong al-iman. Mahal ka. Mga umat Muslimin. Nabiya, na ini karuan niya, amo na ini, kaikhlas sa pag-ibadat. Ini katuni, amo nin suway makagad yung pag-ibadat ta, hapang Hindu si Rasul. Na yung kaiwanan, ulama, amindaran ta magkasabot, dua rah in syarat. Inatian niya, amo rin al-ikhlas, iwan sin mutaba'atul Rasul. Sabi na al-ikhlas, na nakampung niya, nasakop niya na yung al-imanu billah. Kapag kung nagtulos ikhlas na kapag ibadat pa ito, mana niya, mu'min na kau yan. Yan to mga umat Muslimin. Syarat panagnaan, amo na in al-ikhlas. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka-ikhlas, alaw man si pag-ibadat yun, patuhan, amin pag-ibadatan ta. Wa huwa ay yaqsid al-abdu bi-ibadatihi wajha Allah subhanahu wa ta'ala duna siwa. Maksud sin ka-ikhlas di, amunain ini maksurun sin hambuo. Manusia ipon sin Allah hapag ibadat niya yaon
atin niya karena tulsin Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Ini pagyanon mukhlisan lillah. Tulus ikhlas pa Allah. Itunay niya in uno-uno na ibadat. Biya na sinasabot nato katantan, pa Allah sadya. Sabi niya ibadat, kapatutsin Allah ta'ala rikato. Wajib tayo tunay tunggal sadya matukan niya. Lihat tu mga umat muslimin. Tunay ta karena pangakat ta simpardaakan niya. Iwan malasatut kita kan. Iwan panglagu tapakan. Iwan kabuka tapa. Iwan puhung tapa. Paghuat-huat na dumauhat sin tutungbasan karayawan sa taon-taon hadarat niya adlaw kiyam. Muyan mga umat muslimin. Parman sin Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ginawayroon sila naraap, mga manusia. Malengkan magtag-ipon sadya sila pa Allah Ta'ala tulus ikhlas. Akatan kakahinang nila. Akatan amal ibadat nila. Tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana niya na malano dahil ha kasirikan. Lihat. Malano dahil ha riya sumah. Arweng ayat yaitu suratul Baqarah parman sin Allah fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya, fad'ullah. Artinya pagtag-ipon kamu fa Allah. Mga ibadat sa lagu-lagu pagdua. Pangayo kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus ikhlaskan niya. Katantan ini amal niya. Hinang pagtag-ipon niya. Lariyaan wala sumah. Nang sinaran. Wayroon pagpakita kita. Wayroon pag ini parungugdung. Paraman pasin Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Mataud ayat manunjuki wang kita mag-ibadat sumay pa Allah sadya. Di taman jari pasaimbukan atau pasaputuhan in Allah Ta'ala halaw man si pag-ibadat ta hang sulab din ang mga piyapan jari niya. Sababing parkala ibadat mga umat muslimin ini hak lugya-lugya sin Allah. Di magrida in Allah. Bukun makuyag in Allah pasauhan mo siya ang katawin ng mga piyapanjari niya alam man sin pag-ibadat mo kanya. Yan to, bisan pa ini malaikat masukan, bisan pa nabi. Di mo manjari ini dihilan bahagi sin parkala ibadat mga umat muslim. Di manjari in ibadat kay wanan itunay mo pa Allah kay wanan paruwa hindi ha Allah. Lamod dato rin ang mga pagsyirik. Hinahinang. Bihan mga umat muslimin. Na parman sin Allah Ta'ala wa annal masajida lillah. Sa unar tuod yung mga kamasjid-masjiran. Diyan masin masjid. At tinapiyat tinug siya yaon kana pag-ibadatan pa Allah sadya. Ari ini makawata pangadyan yung masjid di man jari pagsirikan. Di man jari paghinangan sin kabidaahan. Di suway malano yung masjid dahil hahinang kakupulan, dahil hahinang kasyirikan, dahil hahinang kabidaan, dahil hahinang maksiat yung masjid. Kung paglami-lamihan, labi-labi namang mga dumatungin bulan molo. Kaya iba na nabi ang paglami-lamihan bihan. Mapagluhuon dito yung mga mangluluho. Magpudji ko no hanabi. Minta nakarakin nabi. Mapagluhuon yung mga babae bihan. Alam mo si masjid. Wayroon mga umat muslimin. Ang katantan ini hinang di mapatut hasara. Suway aniwan sentiap-tiap beriman. Wa annal masajida lillah. Tinain sa kuna di mga kamasjid-masjidan niya piya tindog siya lillah. Kung mana si lillah rin? Ay tupot pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya. Ang pasiugpatan, fala tad'u ma'allahi ahada. Na ibot-ibot, ayaw kamu mangayo-ngayo. Sarta sin Allah ta'ala,
at inihangkat daw. At inimanari, ayaw niyo tuod, pasakutuin Allah subhanahu wa ta'ala, pag duaan niyo, hapag tag-ipon niyo kanya, angkat. Iman dyan. Pasakutuan ini mana, palamuran mo in Allah. Pasauhan mo in Allah, doon haparkala kapatut niya, ini ang pag-ibadat. Amun ini ang pagtag-ipon. Yan na si mga nasabot na ito kain. Siguro ibadat tulo, kalbiya, kauliya, fi'liya, maliya, iwan pa sinduay. Mga umat muslimin, yung mga ibadat. So, way tuud, tulus ikhlas. Yan. Lalo antayin masjid taring hinang masyad. Labi-labi na mga ini maghindu alam si masjid sing kalongan. Iman siya. Masjid. So yung maghindu doon, magnanasihat doon na masjid yun, amuin matan. Ini namamugbugha, ini sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagka magbibida na malaggoy mo darat mo. Makarungukin tao magjajamaa mo, atau makakita si mga panghindo niya wihan makarungo. Nabi masjid ini dengan masalah kau nato, amo na masjid, amo na ini paghinduan ilmu. Nabi ako alhamdulillah ini masjid di kato kamatoran na demikian paghinduan na sa ilmu. Nabangi maghindu ilmu wa masjid yun. Ini nalalong yung panghati niya, nagmula ni jamaah. Wa annal masajida lillah. Masjid, mga umat muslimin, suway tuod siya mahinang sadya pag-ibadatan pa Allah. Yan. Mahinang siya paghinduan ilmu tartanto amuin ini kasabunalan piya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan mga umat muslimin. Ang kata niya ito manunjuki man kita mag-ibadat suway tulus ikhlas. Launghi al-alama amok Alamatul Hind. Amok niya mga alim sa India. Al-Imam al-Muhaddis Siddiq Hasan al-Husayn. Inagin niya la khilafa fi anna al-ikhlasa syartun li sihhatil amal wa qabuli. Wa irulong niya piyag khilafan, piyag barsalan. At tinatara si mga ulama. Doon habunnal tuod in ka-ikhlas, ambuk siya syarat, hikasa. Mana sini hikasa ini hikasahi, hikaamu. Sinhinang wa kabulihi iwan hikatayma kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana naman kung nag-ibadat wayrong ka-ikhlas away na, palso na hinang mo yan, bukunan amo hinang mo yan, naman bukun na amo di nantay maot kawag impagtay maon na sin Allah amoin hinang ima amo ha aturan amo na hinang niya hindi akan tutsin Tuhan. Naon kay wanan tulus ikhlas. Yung pagtunay na sinhinang yun sa bukun hinang dia akan sintuhan. Wa binaan ala hada syart, timinggil dito ha syarat na sabot takaina makawa ta pangadjian faman addal ibada wa nawa biha ghaira wajhillah ka ay yurid madhan nas aw yurid maslahatan dunyawiyah أو فعلها تقليدا لغيره دون أن يقصد بعمله وجه الله أو أراد بعبادته التقرب إلى أحد من الخلق أو فعلها خوفا من السلطان أو من غيره فلا تقبل منه. Kita mga umat muslimin in maana niya sin ini inarab biasa tayo doon kulang labi pagkadiwog tanin namin syarat panagnaan ni ka sa iba ni katay masin ibadat isiusiulong niya inti mo na isin ibadat simuda ibadat kauliya fi'liya iban ini jawarih atau badaniya yung pasindugaing biya na sinasabot na kain na isiusiu inti mo na ambok din ang mga ibadat inyat niya parugaing din ha Allah. Inyamukun ka na sin Allah. Inyat niya. Bukun dama pangagat niya apardakan sin Allah. Wayra mapuhong niya dumawhat sin tutungbasan din ha Allah. Atawa karidaan sin Allah. Yan ay maksud niya na paman siya sanglitun. Pujihon bantuk-bantukon si manos siya. Waylong yung masak mag-ibadat sin toyo. Atawa ay maksud niya
Ikarayaw sa si pagdunya niya. Ikarayaw si pamahiwain niya, sasakatan niya, uno-uno na. Ataw hinang niya ibadat yaw, paningod-singod niya sa pagkahin niya. Bukod na may maksud niya kana sin Allah. Nakita siya bihan nag-ibadat na niya ka. Ataw nakakada mag-ibadat limuman. Kaluman long. Kaya wanan yung pagkaluin na. Tausok sakitin nilo. Subay sadya. Makala mo kay ha. Ay ini. Mag-ibadat. Tapos siya mag-ibadat. Bangyat to isa. Ini. Makamutas na rin na. At ini kanya luman sadya to ha. Ini pakisama long simbaha sa bihaon. At tawa. Paningot-singot sadya. Bukod na ka na sinawa. Biha. Naunsa. Magjato mga umat Muslim. At tawa, imaksud niya, nag-ibadat supaya siya makasuk pahambo tao. Kakukunahan niya makasuktud siya. Kamistuan niya lang yung tao yun, di mga do. So, kita kakitaan magsabayang, sabayang siya biya. Kau mga unsan, kay wanan, kabayan niya babae. Di lang niya mabaya, so mag-ibadat na biya. Pakita na biya. Ba't siya pangandulan? Subhanallah. Inyat to mga umat Muslimin. Di tayo mauni pag-ibadat niya. Tawa. Di nakura yaulong niya biya di. Di manay maiwang mo kung kita biya nag-ibadat. Si mga requirements tayo na tawa mga pag-apply tayo ni so pamo. Pag-ibadat na isa. Ano kung namalilayin ka niya? At tawa. Buka niya rin ha nakura. Pamanis lang yung nakura yung makita yung magsabayang. Magjato sa inyo, mga nakaunan. In ibadat, kaya tunay niya yan, mga umat Muslim, falatuk balumin. Di tayo maun, di matay madeng kanya. Imana ni di tayo maun sinalawtan. Wala yusabu alayhiman, di wayrun pahala madawhat niya darat sintuhan. Nga ito piyat ijmaan si mga ulama, mga umat Muslim. Wada mujma, alayhi bayna alil ilm. Naon isa, bang imaksud niya nag-ibadat lang niya kana sintuhan. Doon man siya himihinang na. Aha, kaya lamurang inyat niya sinriya na mabatalin amal inibadat niya, mabatal. Sabihin riya ini rin mga syirkun asgar. Yung syirkun asgar, syirka sibi, makabatal sin amal kiarunganan niya, kiaibulan niya. Bukun siya mabatalin kata. Bukun niya sin akbar, na mabatalin kata ibadat. Mamutawan to di mano siya tingali ko sa sinagam Islam. Bang ini syirik sa lagunan ko. Yan mga umat Muslimin. Mana niya subay tulus ikhlas yung pag-ibadat ta. Sumunod kaya napusan na syarat hikasasin amal ibadat ta. Amo na in subay makaagad hasarasin Allah pag-ibadat ta. Yan. Atau makaagad habitikan panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan, mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Laung niya, وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا وَصِفَتِهَا مُوَافِقَةً لِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَزِيدُ فِي عِبَادَةِ عَمَلًا أَوْ قَوْلًا لَمْ يَرِدْ فِيهِمَا. Biyarin kaagit na magpaagad sin ibadat tahasara. Awon yan mga ibadat, biubutangan waktu. Yan si masabayang ini. Bangkaw si mambayang mo, pasimudin waktu niya, di matay ma. Mga tuhol si mamayang kumalisak siya. Di, bisan tulos ikhlas, di matay ma. Yan ito mga kiulungan si Allah. Awon mga ibadat, biubutangan hantangan. Suwayra ito mapaagad mo hahantangan ini kiyaway ta sinsara. Napatarang sinsara. Yan ito mga kataw tayo mahurang. At inilibadat ta makat ini hawak tu kya tutad sinsara, ahantangan kya tutad sinsara. Bihan amo inhatin niya nasabot halong sin kitab sin Allah iwan sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di niya naganapan yung pag-ibadat niya pa Allah uno-uno na amal atau himumungan. Amin mayroon na nasabot halong sin dua kitab. Way na nasabot ang Quran,
way na nasabot hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. Inamuin aturan niya. Isius yung nag-ibadat pa Allah. Uno-uno na ibadat. Awayroon na nabangkir na sabot alam sin kitab sin Allah. Iwan si Rasul atin bukod na ba ni mana ni ibadat. Na di dato tayo mong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Bisan patulos ikhlas. Amo na ini parda akan nakandut sin syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Wasing kapag naiksaksita in bunal to di Muhammad daksin Allah na subay to bang kita mag-ibadat pa Allah Ta'ala makatinggil hasunna bautan bitikan panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kita mag-ibadat sin uno-uno na ibadat kita sadyan nag-ibadat sin wayroon nakawaitin Rasul inyaw ibadat. Way nakatudlo in Rasul inyaw ibadat. Wayroon dalil ding hadis si Rasul, wayra dalil ding Quran. Biya na nasabot talaga un. Biya na sinagi, amo na sadyan hinangunta, in nasabot hasara, nasabot ang Quran, nasabot hadis. Ang painuay, na kita mapususin nila. Biya na sinagi, bisan hindi akan yung katan, ibang beses, di tara magkaila. Sakali amon, imut-imuton mo yun, amin, hinang ikaw sadyan nagyan marayaw. Ikaw sadyan nagyan ibadat atau hiyama mo sadya sinuwayron na mga dalil bayin at matakaddam kaya ba'y tahakuran manadis ayaw, luukan kita. Iwan na, pagsiksaw sin Allah Ta'ala maginang sim buko na sara, mga tuwan bisan pa inyat niya inhinang ngayon ibadat samantara initiunay niya bukun haturan sin sara di datay mo biya di naman bukunin asalan niya ibadat. Balikan ko amin tumunay ikaw sin uno na ibadat hasara at inadiakan tudyon sin Allah. Aun na bisis din Quran. Aun na dalil din hadis si Rasulin yaon ibadat to. Tiyo na yung mubukun haturan. Di tayo maun iban siksaon pakaw sin Allah Ta'ala. So, tinggalan min kawajiban mo. Ini amin subay makaagad in pag-ibadat mo hasara. Wajib ya tinukuman. Tinggalan mo. Yan, himinang kausin din yung katanaman mo. Bisan sulang hasara. Hindi yung katakihan mo. Ano bukun bihat to? Subay inhinang tamagad hasara. Bukun magad hakawayaan ta. Di sa ininagmuring kamatoran. Paagaron nila insara hakawayaan nila. Bukun sila yung magad hakawayaan sinsara. Natanto na sa djalabilawin uwe na ngadji na lubak yan uwibida. Na yung pagtag at asinog si maghinang uwibida na muna sa atin ini maglasam sa jalon niya way bigda hinang way bigda namu kung maring hinang way bigda kung marayo naingguan niya makabidda na namang makabidda na muna sa atin bida sabing bida ini hinang midda de nga sara hinang muna wago wayroon usulan puunan niya rin asara. Yan mga umat muslimin. Nari tayo mao. Bukun hanti tayo hun, panisun pa kaw, sikson pa kaw. So paginang kaw sin, bukun di akan. Iban din na tumungbasin Allah. Tumumbas in Allah Ta'ala kay mo sin inhinang mo bukun di akan niya. Bagus pasaran mo hindi akan niya. Malago kalaungan. Amo na yung pagyanong bukain na manhaj. Amo na yung paduman ta pag-ibadat. Mga umat muslimin. Muna ingatun tatu, tantuhon tayo ngaon ibadat. Karena bang bukun na ibadat, ako yung minang. Di tumungbasin Allah Ta'ala kayo, mukha na uiroon siya nakarakay. Intungbasan niya, amin hinang di akan niya. Pagka amin uiroon na siya nakaraak, nabukun tungbasan sa anggaman siksaon niya. Yan ito mga umat muslimin. Unin dalil ta. Balikan ko yung kaptangan kayo, mahal ka to. Uno-uno ibadah. Hitunay si manusia. Misan patulos ikhlas. Asamantara. Di magad haaturan sinsara. Bang siya bibutangan waktu. Wala na piyaga da waktu tiutak sinsara. Atau bibutangan niya unin hantang papatan niya biyan di niya to agarun. Di dato tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta magdusa pa siya.
Dengan mga dalil, memorize ta sin kamatauran. Parman sinallahu ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Artinya narkawail, kabinsa na andakula. Yung mga tafsir, amin wadin fi jahannam, inilihak, malaw sin jahannam, papagulaan ng mga tao, kandasyo, fawailul lil musallin. Hamang nga sila magsasabayang. Pang wayrong siyog patanin ayat, wayrong magsabayang. Sabab, in maanasin ayat na ini tiyatakamahan sintuhan siksa sa lagu-lagu yung mga sila magsasabayan sa unsugpat piyasawa alladina hum an salatihim sahud, aming mga sila magsasambayang yung pagsambayang nila sahun. Imana sin sahun, amin yuakhiruna as-sala an awqatihil maksusa. At inahitunay nila tuurun tuod tahalaon. Dahil amin waktu kaya tutat sinsara. Magsambayang turo na way ujura. Dito na ako kung waktu niya. Diya. At tawag isa na waktu niya na lamod din niya pagpasawa si mga ulama na ikato na sadya. Hamuon sadya. Imahal ka na katunay. Masapat pa rin tiyudok manok. Di na sampu na uning mga syarat, kasarat-syaratan sin sambahayang, iwan si mga karukun-rukunan sin sambahayang, bukunda mga iaawalan in mga ini makababa tala sa bahayang. Sabang man makasabahayang. Lamod dato asahon mga umat muslimin. Nakita mo na. Tao magsasambahayang, diyan siya sanggupan sintuhan siksaon niya sin sa lagu-lagu panik sa ihadlaw kiyama. Uling sabab sin in pagsambayang nila wala niya kadasara. Sila in mag-aki akabayan nila. Biya, wala sila kaya pag-akihan sin sara. Na bukun bihat to in Muslim niya makada kabayan sin sara. Bukun sara in paakaroon niya kabayan niya. Yan mga umat muslimin. Na iya to ibadat na. Intiyo na. Nabi din namang karya salisin hinang yung bukod pa ibadat. Siya hadsin nagyan ibadat. Inang marayaw. Halabi-labi na mga umat muslimin. Di natutay mo. Sarta na. Siksaon siya. Adlaw kiyama. Unin makatari. Amo na sadyahi tunay tain dia akan kato sinsaray patunay. Yan. Nasabot ang Quran, nasabot hadis. Aparman sin Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasr. At inaununo na dyan na para datong, napasampay. Kaya hindo kaniyo sin rasul, kawaan, bubugin. Amo na dyan ini akaran. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ununo na sin tiagaan kaniyo, na anibin, tinggalin. Yato mga umat muslimin. At inin ayat yato sariha. Ini matarang limpal tuod sin wajib in pangakarita hapang hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matampan. Yan. Na aun pa hadis. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat. At ini susi maginang-hinang bago, alaw man sin pardakan na. At alaw fi dinina. Laman si pag-aram. Malay sa minho. Awayroon ini bukun siya lamod ding ha panghindok sinagama. At tinabukun siya rin harap pardaakan na mo. Sinabi, fawarat ay mardudun ala sahibi. Imana niya, reject. Hiwalik pataw taghinangan. Di tayo maong. Di. Yan. Aruhing riwayat, man amila amalan laysa alayhi amruna fawarat. Siyusin nag-amal. Puno na amal. Laysa alayhi amrun. Hati na bukun na aluman si pardakan na mo. Bukun na mga di akan sinakamata. Fahuarat inhinang yaon mga umat muslimin na hiwalik dapat daw taghinangan. Di tayo maon sintuhan. Atinin hadis hay noon, matarang sinhiyaram in maghinang-hinang bago ibadat. Amin mayroon na di akan sinabi
sallallahu alaihi wasallam. Wala nasabot ang Quran, wala nasabot ang hadis. Asunat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataw hiyaram maghinang-hinang kau bago hantangan sin pag-ibadat bukon na hantangan kaya tutat sinsara. Ikaw ni mag-ini-imbit-imbit-bihan sinatulan. Iwan lang mo na bang mantulos ikhlas, luwak na kami. Ano mo kung bihan mag-ibadat mga tuan? So may tuod makaagad habitikan sinsara. Yan. Lian na dalika laysa alayhi amru. Kanina tumukon na rin ang mga pardakan sin Nabi. Walay sa min sunnati. Bukon na rin ang mga sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amo yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kaunahan to. Hapak ibadat. Hapak ibadat. Subay timinggil haka ikhlas, iwan timinggil hasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ibrata bil amal ma lam yakun khalisan lillah sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atina di tuud imana si fala ibray di na mabista bahasa. Di na maitong hasara. Way nakapurujanan sin amal bang bukunda tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta sawaban ala sunnati Rasulillah imaamu kimukugdan niya magada sunnat panghindo si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katumtuman ko yung kaptangan ini Al-Fudail bin Iyad rahimahullah waktu nawasan yang parman sin Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In tafsir niya sin ayyukum ahsanu amala akhlasuhu wa aswabu. Ayasubu siya. Ya Aba Ali ma akhlasu wa ma aswabu. Unin pag yan umulong ngasin akhlasu wa aswabu. Amin imbana lang ngasin amin ayyukum ahsanu amala. Amin siyuin ini dahin kanyin lawi ilin katiwan dayaw sin kakahinang niya sin pag-ambal niya. Laung Al-Fudail bin Iyab imana rito amo na in tulus ikhlas labi tulus ikhlas in amal niya iwan kimukug dan tuod hasara. Yan. Biasa wa. Laung niya pagkasiyaya subo bangunin pagyanong akhlas wa aswabu. In agin niya innal amal sa unarto din pag-amal pag-amal ibadah. Idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Apabila in amal yaw tulus ikhlas na siya yun ay sin tautag hinangan tag-amalan tulus ikhlas to lila to ang ilaw nga bisan sini mag-ukab bangsa jalaw nga jantong ko ini biya baul magka-ukab bisan sini ukab mo puti isa ini atin na tulus ikhlas to lila to walam yakun sawaban buat malingkan bukun na siya imaamu kimukugdan atin niya hasara lam yukbal di siya tayo di wa idha kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Iban apabila sa blungin kaunan sin amal yon ini kimukugdan hasara imana niya dito inhantangan papatani in waktu niya bihan niya magadto sa bukun tulus ikhlas riyada pakita-kita dah atawa puhong niya bat dumayong pagdunya niya bukun kana sin tuan di dalawang niya tayo maun di kuno siya tayo maun sahingga suway tulus ikhlas iwan imaamu aturan nabiyan din kakita magtulus ikhlas unin maksud sin tulus ikhlas wal khalisu makana lillah atinin amal tulus ikhlas sawa sa pay man sin khalis ini safi makna niya intubig pag almaus safi makna niya khalis atin ini malanu tuod siya wayroon tuod ini ano ba ini lumit-lumit niya lubog-lubog niya way khalis ipagtaga naunin pagyanon amal khalis amin pure malanu tuod amo ni maka na lillah amo na in bang siya kana sin Allah subhanahu wa ta'ala yan lillah was-sawab ipagyanon lang niya was-sawab amo ini kimukugdan imaamu imaatap maka na ala sunnah atin niya imaamu hasunnah yan kimukugdan hasunnah atin niya pang Hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakita mo na
Allahu Akbar, intampal, singkabtangan, sinambuk alim. Tubtubun ko na rin di, sin ayat mga umat muslimin, na sakop niya na indua syarat yato. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Kahf. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahu wahid. Niya tumanunjoki sin suway tutulus ikhlas, pag-amal ibadat. Parman sin Allah, pamunga, imbunal niya inaku manusia sadya. Biadakan niyo. Pamungan Muhammad. In aku manusia biadakan niyo. Pag naugan wahi. Murating kabidda. Kabidda. Si Nabi Muhammad, pag naugan siya wahi. Imbunal niya intuhan niyo ilahu wahid. Intuhan niyo mapatut pagtag-ipunan niyo. Hambuk dah. Tunggal isa-isa niya. Yan. Wayroon mapatut pagtag-ipunan at wayroon mapatut tukbalan tasin ibadat malingkan Allah. Yan, tulus ikhlas sadyakan niya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Na isiusing kaunan niya tanto. Naguhat-huhat magbaki man sin Tuhan niya. Yari inda akan sin Allah. But ikarul in iangan-angan niya. Falyamal amalan salihah. Na suway sa magamal salih. At inihiminang sindia akan sin Allah Ta'ala. Yan. Kuno matagin amal tasalih, muna-muna inhinang yaon dia akan to. Salta, piya agad tahsun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Halian niya. Yung pagsyirik, karena makabatak sin amal. Iwan ayaw siya ini syirik kapag ibadat niya patuhan atin ang sulagurong. Atin ayaw niya palamuran in pag-ibadat niya patuhan hahangka tao. Karena in ibadat biya na sinasabot na mo, hinyan hak sin Allah Ta'ala di siya manjari pasawan, palamuran. In pagpalamod mo hangka tao. Di ang mga piyapanjanin niya, alaw man sin pag-ibadat kanya, in pagtaghat to shirk. Kaya sabi ang bangko magdua pa Allah sadya. Bangko magsambahayang kana sin Tuhan, bangko magpuasa kana sin Tuhan, magkanchi kana sin Tuhan, kataan sin ibadat. Itunay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang mutiw na iparuwing din Allah na sa lagu-lagu dosay na hinan. Amo na ito yung pagyanon pag-shirk. Sabi na si mapagdua. Pamandaa kay Allah, siyo-siyo na ngayo paruwing din Allah. La yakdiru alay ilallah. Impya ngayon niya, mayroon magkakaos magpaon. Malingkan Allah ra, bahwa musyrikun kafir, mintaw yan musyrik siya, taon nagkukupur na siya pa Allah ta'ala. Sibo din piya ngayuan niya yung buhi atawa niya matay na. Waman daa hayan, adapon isusu sabi na ngayo, pabuhi na ngayo tabang, sa hakagausan, buhi yaon hadir kanya. Tabang iba kita maginagsimbay tayo ni. Dili ba kita biya, so pamabiya mga uno-uno na, painuwa ba kita? O yan to para kalay niya ito insyaAllah. Bukon niya tulang mo din ang mga sirik. Sabab yaon hadir yung piya ngayuan mo, buhi iwang kakausan mo. Sabi san hadir, bisan buhi. Bang impya ngayon mo, tupot alay magkakaw, syirik da. Lang mo puli ang sakit ko yun. Hindi, tumanjan. Di makapuli man siya. Wala marin to fawayas fi. Nung Ibrahim, bang ako, ini masakit, siya rin magpauli. In doktor yan, di makapauli. In ubat, di makapauli. Sabab sadya, in magpauli Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga umat muslimin, imbiya mga pangadyan na murah-murahan, magmumpa ating pangadyan tayad to, magmaap biya nagkahaba-haba na bang ini murah-murahan insyaallah balikan namo kapag mumpaaton kamo lawi na agad ning kamo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murad to biya mga ikatukban namo kanyo amin kadar katilag-tilakan sin panghati namo. Wallahu ta'ala alam. Magsukurtod kanyo katantan mga kaulungan sin Allah. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Ito na tingkat pengajian naung ta amoy in makatutod batukon sinambok pakok tingkat tani. Karena puunan singkatan amoy hika makbul sin amal ibadat sing kita niyo serta tiayutod niya kataan in taod sin mabista ibadat. Amun tiyak naan niya ring haaming upat long niya hakullahi alal ibad kapatut sin ini Allah Ta'ala ring mga ipon niya
ini nasabot katan ini piatarang ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniw katan sarta jukup-jukupan in dalil deng ha Quran iwan sunnah. Way kulang niya. Amun dito manjari hitunay sinambog ipon subay sadya kimukog dan doon ha amin napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sigo dahing kaaunan niya pagyanon ibadah kalbiya inyan katan napatarang sin Rasul dahing ha pag-ikhlas sa pag-itikad katan wayron nyuklas yaon in dalil halom sin Quran yaon in dalil dahing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan kauli amun himumungan katan sibo da amin babasahun mo iban sin unon na perkala hinangun murunhan tiya tatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban dalil dahing ha Quran iban sunnah amun di kita manjari muklas dahing doon suwera kita rona lauman niya na long sambatan da sin kamaasan ta amin ilmu long niya kalbi kauli fi'li at isin fi'li ini amun na ini ni ibadah badaniyah atau jawarih ini kalupahan si mga kamaasan ini kalbi kauli fi'li yan dengan mga usulan si mga pangadji sin sila yato pagbawgog nila so maluhay yato mga ini tulisahon atau ini maluhay yato tumtumon sin sila ini yato na amoin pagyanon badaniyah ini yan matarang kato tanya biya na si mga rukun Islam 5 yan subay ito pag-anggautaan habiya sin napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kapatot yan to sin Allah Ta'ala subay ito na inhikal kaubat niya amo na inlong niya ibadah Maria damit yan kapatot na sin Allah subhanahu wa ta'ala karena impunan sin katandeng kaniya inrijiki deng Allah subhanahu wa ta'ala wayron na hinang si mano si ang sulaguno misan papagin hawawaran niya in katandeng na Tuhan Rabbul Alamin manjari ini nasabot niya ron haon in hikalima law niya amo na impagyanon na pilul wajibat wal mandubat amoy in himinang sin wajib sin bukon ikaw yung kiyawajiban atau ding ha mga pag-iibog-ibugan bukon ikaw yung kiyugdan sumakawa amoy hinangon mo kawaon mo yung kawajiban pabaran mo hinang mo ibadat besin tao be mga longta na ini lapos na yung ginawaran sin utang magtubihan, imbukon ikay mapatot magbayad subay kampung niya atau isi na masuk kaniya sumagawa kiyawa mo pawaran mo karena sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang mo ibadat patuan Rabbul Alamin damikyan uno-uno na hinang kaiibukan lauman sin ini dunya ini kapatot sin kaibanan pakaibanan manjari kiyawa mo inyat to karena wayroon na maka ini makakausdumakan niya diya mo siya mahinang mo ito ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala manjariin ikaunom siya pot na roon amuin pag tinggal sin mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan mo karena sin Tuhan Rabbul Alamin sarta miyumuhong kau rin doon amuin makawaak kau karayawan rin na Tuhan Rabbul Alamin bistahon niya ito katan ibadat sawab namin imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi ibadat pa Allah ta'ala ang mutiyo na aturan niya insyaallah ta'ala manjari ini kapitutuan doon hayaon na muna ilong niya pagyanon pe'lul mubahat inasalan si mubah ini way hukuman niya hinangon mo way raparkala di mo hinangon way raparkala sa sumagawa bang iniyat mo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala sumudin niyat doon haon lang ta mahinang ibadat bang karna sin Tuhan Rabbul Alamin siyapot niya besin pagkaon hangkan kau kumaon sabab imaksud niya supaya kumusog ng ginawaran mo mag-ibadat na Tuhan Rabbul Alamin mahinang yan tumawis na ibadat at walaw ta doon hayaon ini matug kawihan marayaw sinamin kup payaw na supaya makawati kaw si mga lapit adlaw ikatunay mo ini ni kabayaan mo hitunay ring ha mga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na hinang wasila mga mubahat yato paamuin ikatunay mo sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na hinang na siya ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin amot yung mga nakawa po rin aming pangadya na doon in kahinapusan niya dito amuin manglang kumikan niya indua perkala siya put niya dahil mga kaiwan ng ulama amo na yung ka-ikhlas iban sin muwafiq doon hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai niya ng sin kaiwanan long niya duwain ini
rukun sin kabul al-amal. Dua, amunain ikhlas karena sin Tuhan Rabbul Alamin niya makaday nga pagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian subay siya niya doon habitikan sin sara sin Tuhan Rabbul Alamin amin piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amad to biya mga nakawa ko pangajian na doon, alhamdulillah, murah-murahan mga katawtay manguran amin biya day sa patin mga natayma sing kaibanan atawa lawi pa rin hato insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini pagsusukro na to pa Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan pagdayat to waktu lang ta malawm na room sumagawa na mga parkala biya ini biya agad kita rin pagkaroon insyaallah ta'ala na ipasampay na mo inka sila sa pagkataan amoy ni malok ka mo waktu ini hauno na binaybayan sila nakabutang sibu dayari hula na to ini iban sampai pamadto pa guwa hula yadto insyaallah ta'ala mga hula sin mga Arab atau hula Islam insyaallah mga katawtay manguran sin kamiyan imaalok ka mo waktu ini iban sin wala makakita ka kamulong taroon ha YouTube atau long ta Facebook yan ha ini Ustream ha mga sila mabaya sinamin ini makakita tud kamo hawak tu biya sin waktu biya insyaallah ta'ala salam doa kaning katantan murah-murahan mapagbarakatun kato tayo sin Allah ta'ala injaman na to ini sarta mainang na to ini long tahi kahalulay sin amal ibadat na to ikabuntol sin itikad na to patuan Rabbul Alamin mahinang ibadat katantan bistahon sin Tuhan Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa na to magbalikin naman paghatam dahil adwa insyaallah sarta lumamod kita ni kaniya manghindua pa Tuhan Rabbul Alamin mga yung tawfiq habang ngayon in waktu ini law ta mahasil na to dito hadlaw gana ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala balikatapos sa iyo. Magsyukur katuan mo yato alhamdulillah mga katuan manguran yung mga sinari pengajian ini katukbal sin kami bilang patutum mo naman ang paginawaran na mo pa ahli pamilya na mo agad din kami katahantan salta na insyaallah kalu-kalu ini kasupatan na mo payat to Insyaallah pengajian amunain arkanul ibadah insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله